Banraki ka Azadi ka Amrit Mahotsav North East Festival, la Pynlong Iaka Jingialang Roundtable on Bamboo, da katanat horticulture ka Mizoram ha Aizawl Bynta Khasi. Vice Chairman ka Horticulture Development Professor F. Lanu Mauya ulaong, upongsan ha kanigasngi, habakran ha kanigasngi, Professor F. Lanu Mauya, MLA, ubalong ulaong baka sarkar, kalabo hakmat ban kinti yo usiet, kumbala yo ij ngay da umentri rangba, uzoram tanga hinin kasngi. Hinin kasngi ka Tripura Rural Livelihood Mission baka tanat social welfare and social education ka sarkar Tripura kala Pynlong Iaka North East Festival kumshi Bynta Jong ka Azadi ka Amrit Mahotsav hapo ka Jingialang umentri ka tanat dona hapo ka pang role of a woman in development of North East ha Agartala. Iaka ni ka program la plieda ka Pratima Bhomik mitri khna ka tanat social justice and empowerment ka sarkar Pading. Ka MOI